Sağlam dostlar, sizler meni kapsıkta 906 FF. Dostlar, bugünkü video aябай kızıktı oldu. Video kanday desengizler, Emoji protiv Rico Fire. Kimisi jengdi, kimisi jengildi. Bugünkü videoda köre olasızlar. Anda mesela biz videomuzu көп sozbay, videomuzga kettik. Bu videoda 3 round bolot. Birinchi round подписчик, экинчи round эң көп просмотр жана общий просмотр. Üçüncü round anны силер чечесиздер. Анда birinchi roundга кеттик. Birinchi round башталды. Канча подписчик бар? Emoji'de 5170 подписчик болсо, а Рикодо 6000 подписчик бар. Демек бул раундду Рикого беребиз. Экинчи раунд башталды. Экинчи раунд просмотр жана общий просмотр. Emoji'de общий просмотр 137417. Эң көп просмотр алган видеосу болсо 27000 просмотр. Эми Риконукун көрөлү. Рикодо общий просмотр 158695. Эң көп просмотр алган видеосу 48000 просмотр. Эми бул раундда Рикого берет окшойбуз. Достор, 3-чү раунд кылайын деген болчумун, бирок мындай абалда кыла албайм. Анткени 2-0 болуп турат. Азыр силер Emoji'ге бергениңер менен, бирок Emoji 2-1 эле болуп калат. Ошентип биздин видеобузда победитель Рико болду. Рикону куттуктайбыз. Ал эми Emoji болсо менден капаланба, видеолоруң жакшы жана топ ой видеолор. Ал эми достор, кийинки видеода ким против кимди кылайын? Ошону комментарийге жазып кеткиле жана мага катталып койгула, ошол видеону өткөзбөш үчүн. Анда эмесе силер менен мен 906 болдум. Анда кийинки видеого чейин давайте.